Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi yerlerdeki şartlık kırındaşlarımız çıkışkenden beri Tayland'daki 13 yıldan beri surağlık kırındaşlarımızla Xitayga tapşırdıken diye haberini anladık. Hemimizin kalbi tabi üzüldü, hemimizin ko'ngli yerim bu kunlarda. Şunun için bugün biz bu Tayland'daki resmi konseri yokken İstanbul'da faxriy konsulunu aldık çıktık. Bir dilekçe tapşıraylı, bir iltimas tapşıraylı, hem taleplerimizni yetkizishga tirishayli degan maqsadda bu yerga chiqdik. Hammamiz bilgandek 2016'da Tayland yani 180 qarindishimizni Xitoyga topshirgan. Ularning oqibatining nima bo'lganligini hozirga qadar biz bilmaymiz. Nechisi o'lib ketdi, turmalarda nurg'unlarcha hala bugun qadar turmada. Qolgan 48-50 dek adam var hazır Tayland'da. Bularını tapşırış ihtimalligi var. Şunun için bütün dünyadaki qo'lidan nima ish kelsa, qiladigan ishni bütün dünyanın her qaysi ülkelerde, her qaysi davlatdagi Turkistonlik qarindoshlarimizningki mushafda tirishchanlik qilishini umid qilamiz, talab qilamiz. Tashkilotlar qo'ldan kelganda qilyotdi inshaalloh. Alloh ularga texmi yaxshi ishlarni qilishga muvaffaq qilsin. Mayli tashkilot bo'lsin, Turkiyadagi tashkilotlar, Yevropa, Amerikadagi tashkilotlar, bularni qo'ldan kelgan tirishchanlikni bütün kuchi bilan qilishi lozim va shundaqli xalqimizni tashkilotlarga tashlab qo'yib, tashkilotlar qilyotgan ishni deb tarvanmay, o'zining ishi bilan bo'lmasdan har bir turkistonlik o'zining bir kishilik mas'uliyatini ado qilishi, Allah'ın aldığı bağı vakitte Allah ben qo'limdan mush ish keldi, shuni qildim deyilishi lazım. Şunun için bütün xalqimizdan Tayland konsuli bar davlatlarda, bar rayonlarda o'zining bunga bo'lgan norozilig'i, qarshiligini ifodalashi, talablarini ularga sunishi, dunyodagi har qaysi inson haqlari tashkilotlari va boshqa davlatlarga bu haqda cho'qim ma'lumot yetkazishi, Tayland hukumatiga besim qilish orqali Xitoyga topshirish ehtimolligi bo'lgan bu qarindoshlarimizninki Xitoyga topshirilmasligi uchun har odam, har turkistonlik o'zining qo'lidan keladigan tirishchanlikni qilishi, bir turkistonlikning musulmon bo'lishi e'tibori bilan bir vojib farz ish. Agar dindan uzoq bo'lgan taqdirda shu bir millat bo'lishi bilan bu bir milliy burchi, mas'uliyati. Şunun için her adam, her Türkistanlık özününki tirishchanligini qilish lazım. Allah hemimizni bu yolda mustahkam qilsin. Bu yoldan şu bush qilishdan Allah öz panohida saqlasin. Not as protester, but as a fellow human being attending to your sense of compassion, justice and humanity. We are here because 48 Uyghur men held in a detention center in Bangkok face an unimaginable fate if they are deported to China. These men have already endured years of suffering, fear and uncertainty. Now they stand at the precipice of new nightmare, imprisonment, torture, or even death if sent back to the place that has long denied them their most basic rights. In a desperate plea, these men vow, we could be in prison and we might even lose our lives. We urgently appeal to all international organizations and countries concerned with human rights to intervene immediately to save us before it's too late. Your Excellencies, these are not just words. They are cries from the depths of human despair, cries for mercy, for a chance at life. The world has not forgotten the events of 2015, when 109 Uyghurs were forcibly sent back to China. To this day, their fate remains unknown, hidden in silence. Among those who sought safety in Thailand, 5 have already died in the harsh conditions of detention, including 2 innocent children. 48 remain, but how much longer? Thailand has always been a land known for its warmth, hospitality, and respect for human dignity. Today, we ask you to uphold those values. We ask you to do what is right and justice. We implore the Thai government to immediately halt any plans to deport these men to China. Release them from detention so they can live with dignity. Allow them to seek asylum
in a safe country where they can rebuild their lives. Deporting these men to China would not only condemn them to untold suffering, but also tarnish Thailand's reputation as a nation that respects international law and human rights. We call all the international human rights organizations to give voice to our voice. Uyghurs are there literally suffering. There are children in there. Also, 2 children have died in that detention center. Like, how can you still be in silent? How can you still condemn them to send back to China while they're facing a huge torture and genocide in there? So please make your voice. Human rights organizations, UN. I call America, UN, BM to please make voice for Uyghurs and make the arrangements with Thailand and release our people from the immigration detention center. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. เรามาจากเขาอุยกูร์ที่อยู่ในเมืองอิสตันบูลเราขอรัฐบาลไทยว่าเราขอหวังว่ารัฐบาลไทยเคยส่งไปที่พี่น้องเรา100 กว่าคนส่งที่จีนตอนนี้ยังอยู่เมืองไทยเรือนจำ48 คนอยู่ดังนั้นเคยส่งที่จีนเราหวังว่ารัฐบาลไทยส่งอีกครั้งหนึ่งพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าพี่น้องเราส่งถึงจีนเขาจะเผชิญกับความตายพวกจีนพวกคอมมิวนิสต์จะทรมานเขาหรือว่าจะฆ่าเขาอะไรจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องเคารพสิทธิมนุษย์พื้นฐานสิทธิมนุษย์พวกเรานั้นติดคุกเรือนจำอยู่ในเมืองไทยหรือว่าจังหวัดสงขลาอยู่เกือบ10 ปีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราหวังรัฐบาลไทยว่าอย่าร่วมมือกับรัฐบาลจีนว่าเคารพสิทธิมนุษย์ยังไงก็รัฐบาลไทยก็เป็นประเทศที่เคารพสิทธิมนุษย์มากเรานับถือเมืองไทยเราขอแสดงที่เคย2015 2016เคยส่งไป109 คนส่งที่เมืองจีนตอนนี้เราหาพวกเรานั้นหาไม่เจอตอนนี้ยังอีก48 คนจะกำลังจะส่งไปถึงจีนเราได้ยินข่าวแบบนี้เราจะมารวมที่นี่หวังว่ารัฐบาลไทยเคารพสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษย์ที่เรานั้นถ้าส่งไปจีนจะทรมานเขาฆ่าเขาหรืออะไรจะเกิดขึ้นได้เรานี่ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลไทยเรื่องนี้จะคิดยังไงพอรัฐบาลไทยสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษย์อย่าลงเหลือกับคอมมิวนิสต์รัฐบาลคอมมิวนิสต์มันจะเกิดอะไรขึ้นหวังว่ารัฐบาลไทยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเราจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทวงเรื่องสิทธิมนุษย์ของที่อยู่เมืองไทยที่อยู่48 คนเพราะฉะนั้นเราจะขอรัฐบาลไทยเรื่องนี้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเคารพสิทธิมนุษย์เหล่านี้ครับขอบคุณมากครับ